Niyabona why ngithi basibizele abo-Argentina mara bayangidlula cause nabo siyabahlula ngama-unbeaten run. Like manje uyabona uBruce, uHugo Bruce upheke enye ibhodo uyashisa. Sine-unbeaten run enye eshisa. Yabona neSpain sishiya nga-1. Bashiya nga-1, siyayishaya namhlanje. Yabona namhlanje match day siyayishaya leyo unbeaten run siyenza 18. Phethwe urile ubufuthi sinabotawu. Ayiwe ndiyahlala wena. Yo. So siyayishaya unbeaten run. Sicela next game, sicela iPortugal or something sijime enyangana ngabo cause yabona bekhona kuma top 3 yithi kuphela izinto zegame. Spain siyayimosha namhlanje sistress ngabo. Mabaceda bangane baza bazosizama ukuthi sikhona ukubona ukuthi ongena ku19 ubani yithi kuphela. Ubufuthi ngizoba korana the whole day. Antshela hayi yabona manje uHugo Bruce ubaphethe kanje labafana labo. Kanje uyapheka. Mufuke ngumile lapha nje ubhekile hayi bayatheka.